Bamemba ba Kigarama People's Sacco obwahateesurwe Kigarama People's Financial Services babandiza mu rukiiko rwabona orw'umurundo gwa 21 aho banjurirwe kusako yakozera amagoba ga billion ziri kurenga 5 omwaka guhwire billion 5 nkanika mingi na billion bila shazamusanzu ekwara na msanzu ekumisha kunda shatu watunga bilioni kina na bilioni kwenda chana leo ekwara aronekano na kana kina kani na umako kubarira bilioni 5 na bilioni 5 ekwara kunyari na shilingi 10 mpaka chana nikana kakile bila tekwa kwa tantwa mzamtwa yomeka twate kanisa hatubanke bile erumbur chimwe n'abakozi nabo turetse kubaronda abarajikore izone twanzbanjura numbaso tujya kubutahamya kugira ngo tuyo tushakasya konga kuba mayisango kimwa tugambire tukoze hatwiberiyo tsakwagenda Kampala branch Albongo road utere mu ngaro abakristo mu rukiiko rubatorine bamemba basya abasakweji aho chairman wa board Grace Nwagabarukumbagaza n'akakiiko ka executive kagarukire katine cya kanisa ubwo hatabegisirweho Father Adrian Benywanira hamwe na Father Paul Kurugabyamugisha hamwe n'abandi mu rukiiko abanyayuganda bashabira kwegita hari Kigarama People's Financial Services ahabwo buhereza burunjo bibine konka bwo buhereza burungi quality service eyo kutekera memba maju bitari byo kumujuma ninjira ni nkweta ngojo tu joining wa Kigarama People's Sacco abokwerizo ana yanjurujura emitwaro ebirnicwe yabamemba nishaka kushagiki muje mongere ingabo banka yitu twinge sente zikanye base kweguza base kuze kutungura ibintu bitu. The more we have the numbers, the more we grow. I know twaheza kumobilizing enough savings, share capital, to building our internal capitalization base. Then we shall take Kigarama People's to a very better level. Wilson asasira kafrembo by'obushubuzi mu district ya Shema ashabire ba delegates so kutamana hakanyise megabo ekirari teresa kweje yiyongera kutunguka kutwalira tuzo mu branch tureba branch uko yari gukora byona kandi twatureba nanga zone tureba share capital tureba savings tureba uko mwegurize sente tugaraka tureba na portfolio at risk. The power of compound interest kwikabo ikushanga amagobara kwa kajirachi nikazara savings and reinvest so jona no masijere naona mshashuri ahakuba no wano swara kushuza ngubube na wangobere then rego kwa kujirachi okuwa kugaruka ukashashura akakiiko katorinwe nikija kwembera sakwejo kumara emyaka 4 kandi baraganiso kutungura ebyentasiya no kutandikira kwigura itajeri yabiri 10 eriyo muri Kampala opposite na Shua House Arbombo Road okugumiza mu kusya abantu obuhereza ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.